Tuhan raskam, jana raskam kape, berita si meriah rikutkan Lukas. Iba sada masa, res kalak guru agama Yahudi mencobai Yesus, isungkunna Yesus nina. O guru, kai harus kubahan gelah kualaukan kegeluhan sirasa lalap. Erjawab Yesus nina. Kaikin si tersurat ibas pustaka si badia. Kai si iyo gendu ije. Erjawab guru undang-undang Kelengilah Tuhan di batandu asa ukurdu. Asa tendindu dengan asa gegeh ras kepentaran dulit. Bagepe kelengilah temandu manusia bagi kamu kelengi badandu. Ngaloi Yesus. Payo jawab ndu bahanlah bage gelah ia lo kendu kegeluhan sirasa lalap. Tapi ate guru agama pebujur-bujur bana makan nungkun ia man Yesus nina. Sekin temanku manusia. Jawab Yesus alu perumpamaan nina. Lit sekala ngincuah i Jerusalem nari ku Jeriko. I tengah dalan jumpa ia ras pengerampuk. Lah saja barang-barang irampukna. Tapi igudamina pe ia seh menamate jenari itading kena. Rembang mentas kala imam arah dalan Kencaidahna kala si enggo ampar isilah kena jenari terus kena perdalananna. Bagai pementas kas kalak Lewi, kencaidahna ia pe nilah jenari terus kena perdalananna. Tapi sekalak Samaria si mentas ka arah dalan mekuah Atena asum idahna kalak siampar maka ide herina jenari itama kena minak ras anggur kuluka-lukana. Dengan ibalutina pe kenca bage yang katna ku datas kaldena ibabana ku ingan penginapan guna itambari pepagina ibre kena dua duit pirak mansi empu penginapan jananina tambari ia jana adilabias enda ku tambahi pagi asum aku reh mulihkan. Maka nungkun Yesus man guru agama nina. Siapa inga yakap ndu ibasi telu jadi teman manusia kala si irampok Jawab guru undang-undang kala si enggo nampati ia. Laloi Yesus. Kampe lauslah. Jana bahanlah bagi. Kata Tuhan, si puji betuhan ta. Seni naras turang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Tenah dibata sini sehken Yesus membanta ibas wari minggu si sendah gelamin kita engkelengi krina jelma. Engkelengi jelma si rembak raslit hubungan ras kita tuhu lakal mesra. Sabab arah kedua pihak ngolit cikepen siangkan ras radu-radu siangkan. Tapi engkelengi jelma simbaru apk lalit iketen hubungan raspe sinur surta dengan nggokalit bibit-bibit permusuhan
apika enda enggo isehken nini nainari suku kita tentu enda sehkal tahatna metahatna. Banci saja perkara labu terjadi, lambra jadi. Maka tuhu menarik turi-turin karena kalak Samaria si bujur. Kalak Samaria si bagi kita dai bas berita si meriah. Nehken kelengna man kalak Yahudi si irampuk ras isiksa bas dalan. Anem pe rikutkan sejarah nini nainari kalak Samaria ras Yahudi lit hubungan sila jore. Anem bagepe kalak Samaria sinaksikan kalak Yahudi enggo gempang kote itanah labo ngolangi balang-balang sejarah si jadi pengolangi guna erbahan kalak guna erbahan si mahuli. Maka iangkatna iembahna ras irawatna kalak Yahudi ibas sada ingan kesilang. Terdauhan pe kalak Samaria git lari kerina biaya sini perlukan. Enda mesada bentuk petampakan keleng ate alu la ersarat. Kalak Samaria pengejapan si mesangat. La ionggarna perjentikan nini kalak selaku balang kebiasaan. Adi inehen garis pinterna kalak Samaria gambarkan biak Yesus Kristus sinampati ise saja si jumpaina. Jelma-jelma suin ras perlu penampat jana kempak Paulus enda pematang si luar biasa. Basuratna kempak umat i Kolose isehken Paulus penggejapenna karena Yesus Kristus. Yesus si tuhu cidahkan biak dibata sidem keleng ate i tengah manusia. Gelah umat i Kolose tersampati nandai dibata rekelang-kelangkan pribadi Yesus. Maka dibata yeteh labo terjeng bagi awih sila banci igejapken desken si katakan Musa ibas kitab ulangan. Tapi dibata tuhu rembak ras kinata rekelangken geluh Yesus sing kelengi alu la erbaleng. Labo kalak Yahudi ngenca jelma si bujur, jelma si sukses. Tapi kerina kalak kaipe ia bagepe janari pe asal usulna. Maka Bapa nande turang ras teman senina kita pe umat Katolik yajuk Yesus guna engkelengi temanta manusia alula erbalang-balang labo erbahan balang-balang bas ukur ras piglukta melala perbahanan si banci ilakoken guna petampakan kekelengan banci saja si berikan penampak serpi entah pe barang kempak teman si tuhu musim subuk ia umat Katolik bagi pe la umat Katolik. Tapi banci entah pe banci saja sidahi alu notoken jelma si sakit di rumah sakit. Kelah kala langakap geluhna lalit ertina.
Entah banci kape, sidahi ku rumah teman, si sada kesain, si erpelain kini terkena ras kita. Pokokna melala perkara si banci ilakokan kita. Tentu perbahanan siakatan nuduhkan di bata kempak kita. Bagi penuduhkan di bata si teki kita kempak jelma sinteram. Enda eme sada bentuk petampakan evangelisasi skala evangelisasi kita bagi jabu di tengah perbedaan si menghuli silit ibas masyarakat. Maka mari lagi bapar senandi turang res teman senina bagi sini bahan Yesus iar keleng ate man krina jelma larndo bahan agamana larndo bahan kala apai pe iya endam keleng ate si tuhu alula ersarat meramra di bata pebelin kekelengenta manbana terlebih mantemanta manusia. Amin.